Prazniki, magični prazniki. Kaj je to? Harvey Norman. Glej si tole, popolna kuhinja po vaši meri. Po moji meri. A Harvey Norman ima kuhnjo. Zaupanja vreden nakup. Kaj pa če bi šel pa novo kuhnjo? Toto je res noro. Neč, jaz grem kar v Harvey Norman. Tale ni isto, ampak je v redu, da tole rustikavnost. Noro. Lej, tale. Super. Pa to je to. Tole jaz iščem. Široki predali, ima hladilnik. Hladilnik je zdrav. Noro. Fantastic, še tukaj ne vali. Kaj je dobro? Kje je zdaj kdo? Halo? Dober dan, gospod. Dober dan. Izvolite, prosim. Jaz bi kar tole kuhno vzel. Tale mi je najbolj padla v oči. Mislim, se to je tale, a ne? Drži. Super. Lahko jo naročima, ni nobenega problema. A jo dobim takoj? Ne takoj, dobite jo čez 6 tednov. V redu? Vam pa jo damo za pol cene. Kaj pol cene? Pol jo plačate vi, pol pa mi. Še enkrat je pol kuhne, ali kaj? Res je, ne samo to. Kaj pa? Damo vam še gratis pomivalni stroj. Ne, na to me hecate, da je to ne skrita kamera, Ne, vse to samo za časa decembra. Pol pa se zmenima, kar podpišem papirje, pa mi kar naročite kuhno, prav? Jaz naredim papirje, vi pa skočite v pritličje Harvey Norman na Celje, Ja. še po novo dnevno. Dnevno? Čakajte, a imate tale kavč? Trdga le. Tale bo idealno pasel v vaši kuhinji. Noben problem. Zrihtite naročilo, jaz grem pa tale kavč Okej, pogledati. se vidimo. Ja, srečno. Dobro, srečno. Tale bo čisto v redu. Tole je res Harvey Norman zaupanja vreden nakup. Tetole bom. Tetole. Ni problema, takoj, gospod. Kar naredimo. papirje zrihtite. Takoj. Antena Štajerska.